First of all, the EPAC TV News welcome. Laibak Sinba Tunang ngasi pangthokkadoriba 68 suba Independence Day thawramna lakpasida EPAC TV News na miyamdi yaipa pawjil pijari. Thawram masina lakpasida lamdamsida laiminariba pangal maitei naga kuki yauna tongan tongamba purp khudimaki markta hanadagi hena nungsi chanaba puraktuna mahusagum santi leina panba lamdam ama ohelasanu hainasu EPAC TV News na haijari. Channel asigi ngasi update taminarase. Gaza ki landa sada thaktabana maram oiraga sikhiba migi masing angang chamaga sukna taruk yauna punna miyo chaniga kunthamanga sukre haire. Report asigi matungina haukiba pungkun magi manungda angang nipan amasu sada thaktabana maram oiraga sikre. Loinana Israeli lanmising ng paksan akan mamongda landarakpada sana thaknaba potlamching thiba tholakpa miyo kun matho yauna punna Palestine masa chama kulhamdo yamasu inaw na hatkre haire. Aduga miyo chambiga kontrate lomna asu apan nangre. Lana sina hojik phawbagi oina sikhiba migi masing asi punna lising humphuma thoiga chater kuni thoi sukre. Aduga asokpagi masingna lakh amaga lising yang mari changa kun manga hen kri haina paw sina haire. Malemgi oina maming leiraba superstar Medon na popta Gaza da chatuna awaba taraba Gaza gi angangsing kanbiyu hain appeal tokre haire. Report asigi matung ina Medona gi masanupa roka gi mapok thoronga mari lena social media gi kuthangda Gaza gi landa chada thaktabana maram oiraga leppa leitan angang ke siklibasi makhatana thoktanaba Gaza da chatuna pokna kanbiyu haijar khiban. Mama am oina Gaza da leib angang ke chada thaktabana maram oiraga sigibasi yengmngamde. Lana sida angang singa sigi maral kari su leite aduba hojik phawbagi manungda Gaza da angang lising kaya sikre. Aduga yamna nungai tribadi chana thaknaba polamching phangdabadagi piklib angang kaya punna angang chamaga sukna taruk sikre haire. Masina maram oiraga pokna akhanaba myang changduna Gaza gi lan losinnabasu hotnabiyu haina appeal tawrokkhibani haire. Ningsingba yabadi Gaza gi lalasi haukiba kumja 2023 gi October gi tang 8 gi hauduna Hamas amadi Israel gi marakta soknarkhiba lani haire. Nakalam maromda America ki President Donald Trump leibak asigi markta thoknanaba lan khambagi damakta malem gi leibak kayana Nobel Prize pigidabani haina akanba demand tawrabasu Elon Musk ki AI chatbot grek ki maikaidagi di Washington da khwaidagi sathiba amadi khwaidagi tamthiba criminal asi Donald Trump na oiri haina lauthorakre. Report asigi matung ina ex user amana Elon Musk ki grok haina khangnaba chatbot ta Washington da khwaidagi sathiba criminal kanano hanglubada pakhumasi pirakhibani haina. Israel ki nimitrani thoni chupna lan sokna kiba aduga mai lenan Iran ki police na miyo lising kun mathoirom phajinduna thamgre. Hojik phawbagi oina Iran ki police na phakraba miyo lising kun mathoirom adu kari karam maral gi damakta phakibon haibadu chapchana phongdokpa leitri haire. China na leppa leitan yimlona balebak singda aki akhang pirakpadagi ngakthokpa ngamnanaba India ki marup oiri balebak Indonesia na Khan haina khangnaba matik maya leiraba missile deploy tawkre haire. Khan hairiba missile makhal asi Turkey na saba kilometer 4 lom hena sana kapangam makhal gi missile amani haire. Atupa pawamana Israel ki Prime Minister Benjamin Netanyahu Gaza city bu mapung phan lawsinanaba thawang tawribasi yamna chumdaba khongthang amani haina phongdokladuna Prime Minister Benjamin Netanyahu asi wakhal soiraba angawba misak am oiri haina New Zealand ki Prime Minister Christopher Luxon karim nakre. Australia, Britain amasung Canada na Palestine bu state oina sakhanglagani haina lawthorakraba matungda Five Eyes Security Alliance ta yawriba New Zealand ki luchingba sina Israel ki mathak yaningdam warol thamlakhibaga loinana Gaza bu mapung phan lawsinanaba thawang tawriba asigi mayokta Maliam gi myam kandem tawgadabini haina phongdokki. Prime Minister Benjamin Netanyahu na Maliam gi myamna Gaza da myam ni mating oinanaba phanghanaba chinjaksing pusinbada athingma pidanaba taksilleba phawbada tadaba haibasi Maliam gi myam usittabagi thong utpani. Gaza da leiba myam gi awaba ubo ngamdaba misak am oina Prime Minister Benjamin Netanyahu wakhal choiraba miyogi pangkhak oiri hainasu pawosin makhatari. Nakalam maromda Ning tamba Taliban Baluchistan Liberation Army BLA amadi Tehrik-i-Taliban Pakistan TTP hairib animak losinanaba Donald Trump amandi Asim Munir na landananaba thawang paket pahukre hair. Donald Trump amadi Pakistan ki Field Marshal Asim Munir ani unaduna yamna kupna khanraba matungda Pakistan da lal horiba BLA amadi TTP bu Pakistan ki laimaidagi maru phangna phuktoktuna hundoqnabagi matangda wafam kaya khannakre hair.
निंसिंग याबदी पाकिस्तान की लैमाईदगी मालेम की लेबाक कयादा टेरोरिस्ट की थबक थोरम चथरिबा लश्कर ई तोइबा की प्रॉक्सी दी डेजिग्नेटेड फ्रंट TRF फॉरेन टेरोरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन FTO स्पेशल डेजिग्नेटेड ग्लोबल टेरोरिस्ट LDGT हाइरिबा लुपसिंग असी अमेरिका न मंगजौना टेरोरिस्ट नि हाइन लौथोख्रबन यूनाइटेड स्टेट्स न पाकिस्तान का मानरगा BLA बु टेरोरिस्ट नि हाइन लौथोरखिब अदुगी पखुम पिरदुना बलूचिस्तान सिंग टेरोरिस्ट नत्ते अमेरिका बु अवाब तानगिब बिन लादेन पाकिस्तान मरम दमद लोतुन थमलंबनी हाइबसी डोनाल्ड ट्रम्प न पाउफम थोकते हाइना बलूच नेता मिर याद बलूचना फोंदोरखरे हाइ डोनाल्ड ट्रम्प न असिम मुनिर अमदी बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की एडवाइजर यूनुस खान बु खुलाई ओने सिजनदुन इंडिया बु लक्सिननबा माइकई मरीदगी लांग थगलखरे हाइ निंसिंग बयाबदी अमेरिका की हाना की प्रेसिडेंट जो बाइडेन की मतमदा इंडिया अमदी चाइना लेबा अनि की मरकत मतम पुंबद खन चैनदुन त सिंदुन लाखिबन जो बाइडेन न इंडिया अमेरिका जापान अमदी ऑस्ट्रेलिया लेबा मरी की अपुनबगी क्वादगी अपुनब नातोगुम लुप अम सेम ngamnana bu hotramban adu अमेरिका दा डोनाल्ड ट्रम्प न प्रेसिडेंट ओइरखिबदा पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमदी बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट की एडवाइजर मोहम्मद यूनुस खान बु खुलाई ओने सिजनदुन इंडिया बु माइकई मरीदगी लांग थाक्तुना लेंग ओप यादना बु होटनरखिबनी हाइ क्वाद यौसिंदुना चाइना की मयोक्त लेबा हाइबसी युमलोनब लेबा अम ओइब मरमना अमेरिका की वफम मधु इंडिया न याखिदबन मधुन मरम ओइरगा अमेरिका की लुचिंगबसिंगना इंडिया द मतम कया की ममांगदगी अदुमक सिंगनदुन लाखिबन मरमदी अमेरिका की अपामबगी मतुंगिना चाइना का लांसोकना हाइबसी इंडिया की ओइना अचौबो मांगजबम ओइगनी हाइबसी इंडिया की लुचिंगबसिंगना यामना मयक सिंगना खंगी एक्सपर्ट सिंगना फोंदोरपगी मतुंग इनदी इंडिया मलेम की अतोप लेबा अमतत का हेना थाजब ngamdana लानाई ओइना मथंत चटपना याइफब ओइगनी हाइना फोंदोरपसु लैरिबन बलूचिस्तान द लेबा अतांग मखल की रियर आर्चिंग की पोलमसिंग मितारकपदगी अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प न पाकिस्तान की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ग लोइनना लौथोप याननब निंगतंबगी लालहौरिबा बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी BLA बु टेरोरिस्ट नि हाइना लौथोरखिबनी हाइना पाउगी सोर्स अमना हाइरि रिपोर्ट असिगी मतुंग इना अमेरिका न हौजिक फाउबद चाइना एक्शन लौकत ngamdन लैबसी अमेरिका न चाइना दगी मसिंग यामलब रियर आर्ट की पोलमसिंग लैदुन लाक्लिबन करीगुंबा बलूचिस्तान रियर आर्ट पाकिस्तान के मानरग लौब ngamlabadi चाइना की मथक US ने एक्शन लौकत ngamgani हाइबगी मंगलान डोनाल्ड ट्रम्प न मंगलखिबन अदुबु यामना लुरिबदी चाइना न सु पाकिस्तान न सही कया की ममांगदगी यामलब $बिलियन कया की सेंफम थाददुना बलूचिस्तान की रियर आर्ट चिंग लौथोप ngamnana bu hotnadun लाखिबन मधुन US अमदी चाइना की मरकता अमुक हेन उखटनकपसु याय हाइना पावसिन मखातार मणिपुर हौजिक ओइबा नेतादब फिल्म मसिगी मतंगदा इम्फाल द नुथिल की चेफोंगनि नमित कुतिंग फोंगलिबा कंगला पाउगी एडिटोरियल कलम द करी हाइरि हाइबदु यंगमिनसे मणिपुर द इलीगल इमिग्रेंट चिन कुकी जो टेरोरिस्ट सिंगना मैतै मियांगी मथक्ता लंदारखिबा वथोकी वरोइसिन प्रोक्नबनि हाइदुना इंडिया गवर्नमेंट असेंबली एनिमेटेड सस्पेंशन थमदुना प्रेसिडेंट रूल थमलखिबदगी MLA सिंगना मसागी मथौदगी लेपथोक्तुना लेरली मसीन मरम ओइरगा मियामना मागी असेंबली कंस्टिट्युएंसी सिंगदा मिखल पांथोक्तुना खनखिबा मिहुत लेजिस्लेचर सिंगना मखोइदा पिबा मपांगल सिजनदुना तुमिन्ना लेरिबसी करी मरमगिना प्रेसिडेंट रूल लेंगा लेरबदी MLA सिंगना मियामगी याइफनबा थबक पेखत पियादी हाइबगी मोंग उबा फंगलिबसी MLA सिंगना लेंगा लोंग थगाई पांगबदी याउद्रबदी थबक तौबा ngamdi हाइबगी मतौन थवोंग असिदी MLA सिंगना पामलिबसी मियामगी याइफनबा होटनबदगी फमने हेना लुमन लौगी हाइबन मियामना मिखल पांथोक्तुना खनखिबा मिहुत लेजिस्लेचर MLA सिंगी मफमदा लेंगा पथापना पीबा मपांगल सिंग अदु सिजनदुना पांथोक थबक सिंग पांथोकु MLA लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड खक्तना मागी केंद्रगी लंबी इरम खुंगलमना चिंबा चौकट थौरांगी थबक सिंग पैकेटलबदी मियाम अपेन ओहेन मंगमगन लोइनाना केंद्र सिंगदा लाइरबा इमुंग सिंग था खुदिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट नपसागी चेंग चांग नाइन मियामदा फंगन मंगमदबगी वथोक लेरिबसी MLA सिंग मथौदा पुन चंगदब अमदी बुक्सेल सेंगदबदगी नि हाइबिया लोइनाना MLA सिंग लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड मरम चुमना सिजनबा तारबदी लेरक कोनसांग खुदिंगमक्ता खुंगंग अमगा फाउनब लंबी सिंग अमदी इरम खुंगलमना सिंगबा पिबम फत्तबदगी मियामना मयुकनै अवाबसिंग असि कोखनबदा अचौबो मतिंग ओइगदोरिबन MLA सिंग मरी लिनब लोइसंग सिंगदगी मई इसिंग लंबी थोंग इरम खुंगलमना चिंगबगी समगतनब लेरिबा प्रोजेक्ट नत्रगा स्कीम सिंगी मखादा चौकट थौरांगी थबक पैखटलबदी मियांग मिहुत लेबगी वनथोक लेरकन सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट असिदा
President rule tha ahum thamlambadagi makha tana tha taruk amaga thamjilakhiba asida opposition amasung ruling gi MLA sing ngapam thokte state asida president rule thamjilakhiba asi opposition amasung ruling gi MLA sing marakta maitai amasung kuki ani gi marakta thokliba muknabagi thodokki khudongcha blawraga lusingba singadabani haiba kholaudagi hindoktuna kuki singna president rule thamnab lawba kholauda MLA sing marakta gisu saugatuna kholau laikhidabu natte ammaromdasu seso singi maikaidagisu PR thamu haiba kholau sing lerakibadagi central government na CM bu resign tawhonduna president rule thamlakiban central government na president rule thamdilakhaba matung PR thamba pamdi anobul sing amagi makhadam yang gi lengak popular government thamnana bu chen chongdun hotrakibik sing u phangle adubu MLA sing marakta lusing bu oiningba masing yamna leiba amadi lusing bu oibagi matik mathawna leibi yawdabadagi president rule makhatana thamlakiba oibana MLA sing mafam de miyang gi leram kiba thajaba manglakiba si kokhananaba MLA sing miyang yai phananaba hotnadaba tarabadi miyang gi makhatan mute oina thagat pamluktabu si yai miyang gi mute legislature sing na miyang yai phanaba hotnabagi mahutta tangbal na hena lang yung lumna yosilabadi kaidaw ngai tisu chakatpagi maikei de khumang choksin ngamloi haibu wafamju imphal de numit khudingi phongliba kangla paw editorial kalam de phongdorakpan